Waradin baka Barcelona kala terwakan ni milian ru Andre sahadukan ni dang dawa ke Manchester City na ke Barcelona ya Rodri. Kaji keren pedeng ke FC Barcelona bat Manchester City lor kajingwannya so jong Rodri kala nang jam syaprang. Katkung ki report no Fabrizio Romano ke Barcelona kala pha ya ka jing terwa ke bat thamai ka bakot sya ka ndupho hadu ndubusan milian euro kentuk ru ya ki atson. Wala ka Barcelona kala terwa hadu kat ne milian ya ke Manchester City ru. Raina kalian ke Manchester City kadang dawa pat hadu prapeu milian euro na ke benta Rodri. Susu ki kubor ki ong ba baro arliang mamla ki la ban poi sya ka jing yes ngau thu jingmut daka baka Barcelona kan penbun nya kador deng baki arts on. Rodri ubah ka kontrak jong ubat ka Manchester City kan ne hadu ka live health Jun arjar arpnyau. Ula peni ba hadu kan no udah ngau bha ban lek sya ka klub Barcelona handrai ka Manchester City kamlong ka ba lakloi ban pelayu ha kador ka barit namaru dewei na ki midfielder ubah kongsan tamu jongka. Te saisin ke Barcelona kadang trash tomban yo Rodri handrai umpat don kadil ke balapan scam kaji keren halor kador kadang ya cakmat.